Bok ljudi i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam po prvi put preko mog iPada snimati Happy Wheels. Instalirao sam novu aplikaciju pa sad znam kako, evo ovo sam malo prije igra, sad znam kako igrati i često ću snimati. Ajmo početi od nekog drugog levela, ajmo evo bez veze ćemo, evo 9 ćemo izabrati. Evo ga, znam da dugo nisam snimao nikakav klip, evo opet ću početi snimati, ne. Sad sam umrao, previše pričam, a ne igram. Znam da dugo nisam snimao klip, oprostite, uskoro će, odmah će, možda će sutra izaći specijal za 100 suba, vidjet ćete iznenađenja što ću snimati. Nemoj opet umriti. Vidjet ćete što ću opet snimati. Happy Wheels opet očekujete, isto koji sad što snimam, Happy Wheels očekujete. Danas će biti kratka epizoda, samo da vam pokažem da sam počeo opet snimati na tabletu mom. I da ću i nadalje snimati. Ajmo na neki drugi level. Ovo će biti neki možda 2-3 minute, 4, tako nešto možda malo više. A češće ćemo igrati više, samo sad da pokažemo. Ajmo još, evo, tamo 13. level, da vidimo koji je to 13. level. Za 4 sekunde, ajme, mrzim ove reklame, ne ovo. I ajmo započet. Ovaj level sam ja svaki dan skoro igra, nisam ga uspio preći, ali na kraju jesam. Ovo vas buni, vidite. Krenete skočiti i skočite premalo skočite i onda ne možete preskočiti sve. Evo pogledajte. Kamen kad vam izleti, to vas malo zbuni. Vidite, to vas znječi. Pokušajte brže voziti, brže. Evo ovako, preskočite kao što prije i sad ćete uspjeti. Vidite, onda će vam se stvoriti ovdje. Ovdje vam lako noge, evo vidite, tu vam stvara problem kad vam noge puknu za preskakati. Tu su mi, vidite, sam rekao da vam stvara problem. I sad će doći i izgnječilo nas je. Ajmo mi još jedan level snimiti i neki drugi level i gotovi smo. Evo 10. Ovo je lagano preći. Ne. Fuj. Malo je gadno, ali dobro. Očekujte, pokušat ću instalirati, uskoro ću kupiti PlayStation 4, pa ću snimati isto, pa ću snimati na PlayStation 4, ću snimati GTA 5. Napišite u komentare da li želite da i dalje snimam na iPad, na tabletu. Ne. Evo, da pređemo ovaj level i gotovi smo za danas. Ne. I nećemo ga uspjeti preći. Idemo izaći. I hvala ljudi za ovaj level. Danas ću vam pokazati, ako želite da vam pokažem kako instalirati aplikaciju za snimat na tabletu, slobodno napišite u komentare dole, ostavite like i subscribe. Hvala, do sljedećeg videa. Vidimo se, samo da izađemo. Doviđenja.